Yes! Ladies and gentlemen, reka nizere ko mumeze neza cyane kabisa abakunzi ba Igihe Sport TV. Reka nizere ko amahoro y'Imana akomeje kugenda abana namwe. Hanyuma rero nanjye merere kuri Kigali Pele Stadium naho harimo harabera imyitozo y'ikipe ya Jamus. Ni Jamus yitegura Sekafa Kagame Cup aho izabicakirana n'amakipe agiye atandukanye ariko by'umwihariko iri mu itsinda B rya Sekafa Kagame Cup aho iri mu itsinda ririmo Singida Black Stars, hakazamo Simba Sport Club mu gihugu cya Tanzania, hakazamo na Mogadishu, ubwo by'umwihariko n'umundi na Jamus nayo irimo neza cyane. Hanyuma ni Jamus navuga yuko ubu ngubu irimo abakinyi barenga hafi 39 basigayemo, ariko by'umwihariko n'ubundi nkuko bimeze muri iminsi ikaba ari abakinyi bagera kuri 5 yabashije kuba yatandukana nayo neza cyane. Kabandwe information za mbere hanyuma nkubwire nuko situation zose zimeze. Equipe ya Jamus mu gihe cyashize yatandukanye n'umukinyi witwa Emmanuel Lokin umunyakenya, bakaba baratandukanye. Hanyuma akazamo umunya Cameroon yitwa Mbohu Adam, nutezamu umunya Cameroon bari baramusinyishije muri Mercato, ariko nyuma guca ikipe ya Rayon Sport bagakina n'ikipe yitwa Future Generation yatwaye igikombe cya Esperance Football Tournament yabiranga mu Rwanda. Nyuma yaho baje guhita batandukana. Abandi bakinyi bamwita Maniake Majaka, uyu nawe bamaze kuba batandukana cyane kabisa. Undi yitwa Mudathili Yahaya, uyu ngo atandukanye n'umukinyi ukina mu ikipe ya Young African, n'umunya Sudani akina mu kibuga hagati nka nimero 10 yitwa Mudathili Yahaya. Hanyuma undi yitwa Gosim Duvan Elenga, uyu nawe baratandukanye cyane kabisa n'umuwinga. Hanyuma undi mukinyi batandukanye mbere yaho mbere yuko baza mu Rwanda yitwa David Sabiti, bamaze kuba batandukana. N'ekipe ya Jamus icumbitse kuri hoteli yitwa Parkin Hotel ara mu Kiyovu, niho bacumbitsemo neza cyane kabisa. Bahamaze ibyumweru bigera kuri 2 n'iminsi igera kuri 3 mu gihugu. Hanyuma kandi ikindi kintu cya kabiri nuko equipe ya Jamus ikinamo umukinyi w'umunyarwanda yitwa Muhile Kevin arimo neza cyane, ariko none muri Sudan y'Epfo equipe ya Jamus nagwe byabihire neza cyane 100% kuko itaje gutwara igikombe nkuko byari ibisanzwe. Hanyuma rero ni imyitozo nabonye yakozwe ku isaha y'isayine z'iki gitondo cyo kuri uyu munsi n'ubundi kuri uyu wa kabiri. Hanyuma kandi ni imyitozo yayobowe n'umutoza witwa Saber nk'umutoza mukuru w'iyi equipe ya icyo bakozemo navuga bene imyitozo sanga yari tactique cyangwa se imyitozo igendanye n'uburyo bw'imikino equipe. Ni imyitozo yari yiganjemo cyane gukoresha igice cy'imbere bataka, kuko nabonye bagiye bakoresha attacking lines y'abakinyi bose bagiye batandukanye b'ikipe yabo, bamwe bakagenda babahinduranya ugera kuri Muhile Kevin ugera ku bandi bagiye batandukanye bose bagiye bahari, harimo witwa David ndetse n'uwitwa Joseph wakira mu gice cy'imbere. Abakinyi bakinyi basa nkaho basatere kubatsina mu manyezamu cyangwa se mu mazamu. Hanyuma ikirukiro cya kabiri nyuma y'iminota kuva ku isaha y'isa 5:25 bakinnye deka aho bagabanyijemo amakipe abiri bagakina kimwe cy'ikibuga kimwe cya kabiri cy'ikibuga, hanyuma bakabasha kubagenda batsindana. Ikipe itaririmo Muhile Kevin yatsinze ibitego bya kuri 4-3, ariko yari imyitozo isa nkaho itoriki cyane isa nkaho ikakaye, niyo myitozo bakoze. Hanyuma rero reka tuganire n'umutoza w'ikipe ya Jamus twumve imbamutima ze, twumve imyitozo ukimeze, ese bafite iyihe objective muri iyi Sekafa Kagame Cup, hanyuma atabwe na level y'abakinyi tunumve n'icyo umutoza agiye kuba atangaza. Yitwa Saber akaba umutoza w'ikipe ya Jamus. Ahangaha turi kumwe n'umutoza Saber, umutoza w'ikipe ya Jamus. Coach, bienvenue. Merci, très gentil de votre part. Okay. Tu vas bien? Très bien, merci. On est dans de bonnes voies, on est en train de travailler sur ça. Donc on est venu avec un objectif, c'est de bien préparer ce tournoi de Sekafa et en même temps travailler pour la préparation de notre équipe à Jamus. Exactement, c'est notre objectif. Dès qu'on a vu le tirage au sort, on était très content de tomber sur des équipes de haut calibre. C'est des bonnes équipes, ils sont connus même mondialement. Donc nous, on va tout faire pour aller le plus loin possible dans cette compétition. On est là, on aime les défis et mes joueurs sont prêts pour affronter n'importe quelle équipe. Exactement, notre objectif c'est de montrer à tout le monde qu'on a
un très bon football, on sait jouer au ballon et d'aller le plus loin possible dans ce tournoi. Les supporters, j'espère qu'ils seront derrière nous et qu'ils seront très confiants, ils seront fiers de leur équipe. On leur promet un très bon football et, comme j'ai dit tout à l'heure, d'aller le plus loin possible dans ce tournoi et leur faire plaisir parce qu'ils méritent, parce que l'année dernière, vous savez qu'on n'a rien eu, donc cette année, on veut tout avoir. Merci coach. Merci à vous aussi. Thank you. Hanyuma rero yitwa Sabel akaba umutoza mukuru ikipe ya Jamos nkuko mubonye neza cyane kabisa akatangaje avuga ko ekipe yabo yiteguye kandi imeze neza. Ikindi kintu cya kabiri namubajije namaze se intego ujyanye muri iri irushanwa ati nukuzamura urwego rw'abakiretse no ko ekipe ya Jamos yabaje ko yakwiteguye ikaba yatwara iki gikombe. Ikindi ngo nuko babizi na cyane ko bari mu itsinda rikomeye ririmo Singida umwe mu makipe akomeye hakazamo ekipe ya Simba Sport Club nayo aravuga ati ni itsinda rikomeye kandi ririmo amakipe akomeye atari ko twiteguye guhangana ndetse no kwa twatanga challenge kugira ngo babashe kuba bagenda begukana iri irushanwa. Ndagushimiye cyane we mukunzi wa IGE Sport. Hanyuma yitwa Emi nka camera operator nanyi nitwa Munyanole Eric Karikeza. Imana iduhane umugisha.